Täna sõidame Zaporižjast umbes 100 kilomeetri kaugusel asuvasse Terpenje külla, kus kohtume ühe suure perekonnaga. Pereema Tatjana on ümber asunud sõjapõgenik, kellel on 11 last, kellest kõige noorem on kõigest 2-kuune. Selleks, et uues kohas ellu jääda, asutasid nad lilleäri ja nad said selleks toetust ka Eesti Välisministeeriumilt. Уезжали вот на этой машине из Горловки. Как бы сильно мы ничего не могли. Это потом мы приобрели машину здесь. Несколько детей забрал брат, с семьей со своей выезжал. И мы на этой машине, лето было, и фактически мы самое необходимое взяли. И здесь есть у нас друзья тоже, дети. Маленький мальчик недавно говорит, поедем в Горловку. Думает, что все закончится. И иногда они задают вопрос, мы разговариваем, они понимают все. Говорит, вспоминает, купим белую большую собаку, как у нас дома была, и поедем в Горловку. Цветами мы начали заниматься еще дома. И здесь решили тоже. То же самое, потому что с работой, найти по профессии можно работу, но чтобы оплачивалось хорошо. Нам нравится этим заниматься, приятно, красиво и другим тоже, я думаю. Вообще на рынке продаем. Сейчас у нас 2 точки на 2 рынках. 8 марта нужно цветы реализовать, а потом рассаду. Нужно большую теплицу поставить. Заготовки лежат теперь еще. И мы работаем, и дети с нами учатся. И хорошо, что ты всегда дома с семьей, и в то же время это твоя работа. MTÜ Eesti pagulasabi juhataja Eero Janson korraldab humanitaarabiprojekte Ukrainas, Jordaanias ja Liibanonis. Ukrainas alustati sõja tõttu kannatanud elanikkonna toetamist juba 2014. aasta lõpus abiprojektiga Ukraina heaks. Pagulasabi tegutseb otse Ukrainas koha peal. Meil on staap Zaporižja linnas. 2016. aasta teisest poolest alates oleme keskendunud jätkusuutlikumatele, aitame neil oma kunagi ellu viidud äridega uuesti alustada või anda tuult tiibadele uutele ideedele, mida inimesed tahavad tegeleda selleks, et sissetulekut teenida. Nii et selleks me anname neile selliseid väikseid äri alustamise grante, samuti anname neile nõu ja koolitust selleks, et nad selle äriga ilusti alustada saaksid. Mis puudutab toidu ja hügieenitarvikute pakke, siis sellega me oleme jõudnud ikkagi 1000 inimesteni ja oleme katnud umbes 20 erinevat asulat. Eesti on tegelikult üks suuremaid humanitaarabi andjaid Ukrainas. Selle aasta kevadel on see olukord muutunud pinevamaks, lõhkemata sõjamoon ja ka miinid, mida üks või teine pool on maha pannud, muutuvad inimestele aina ohtlikumaks. Tegelikult on eelmisel aastal näiteks 100 inimesed surid, ka täiesti tsiviilisikud ja lapsed surid sellepärast, et nad sattusid mõne miini või lõhkemata sõja järelmi otsa. Krasnogorovka külas kohtusime tütarlapsega, kes oli saanud tabamuse miinikilluga. Temal läks õnneks hästi, sest kild oli väike ega tabanud elutähtsaid organeid. Осколок в бедро в соседнем доме. Когда мы с бабушкой и с тетей, и с братом пошли управлять хозяйство козочек, и тут сначала в крышу попала, а потом забор. И то, что бетонный забор, он больше спас нас, если бы не было забора. 2 недели лежал в больнице. У нас, получается, с братом средняя степень тяжести, а у сестры легкая. Потому что если бы не резинка шортов, пробила бы мочевой пузырь. А так и резинка шортов спасла. У тебя или? У сестры, да. Получается, ранение передней стенки брюшной полости. Käesoleva aasta alguses sai Ukraina sõda uue käigu. Kui seni nimetati Ukraina pinnal toimuvat terrorivastaseks võitluseks, siis nüüd otsustas Ukraina valitsus, et tegemist on sõjaväelise ühisoperatsiooniga, mille käigus võetakse kasutusse veelgi tõsisemad meetmed.
Sõda ei näita vaibumise märke ning keegi ei oska ennustada, millal Ukraina saab jälle rahuaega nautida.